representante povo e homofoco Parlamento Nacional, o seu governo e o seu ministério relevante a criar condição terminal deveria que facilita transporte terrestre. Declaração Nehatohusi, vice-presidente do Parlamento Nacional, deputado Luiz Roberto, ba jornalista sirah Parlamento relaciona com o terminal de transporte terrestre entre nação vizinho Indonésia e Timor. Niadehan governo lihusi MTK bela cria condição de transporte terrestre nebe agora halo na acordo entre nação rua ho de bele halo movimento bamai. Tambah itu, por exemplo, agora itu biasa ini husi darat, husi upan mai. Itu persida dulu kita parahnya kunisame terminal ini khusus tidak pernah sebuah tekar di Fatim Parkir bayar itu nih di sini masa bamai entre nasang rua nih. Laos kita parah bila falihal divisi di Fatim bapak di Fatim dan lalu nebe governo khusus Fatim dengan seluruh transport komunikasi para tujuan urusan baik itu nih transport memang ada secara ada orang hal kena kurang yang termasuk ada fasilitas. Domingues Soares, STL News.